Jadi gawe matutu jala horas puji Tuhan ma tapas satu amat tadi bata. Dison leku sardi doho itu boru sitio. Rodo hami dongamu sudena poso. Bereng masilo na akat aja silomu iwo. Wah, boha. Jadi on barang siap pakai do sengaja bukan. Oh, itu. Hampir satu ruko. Jadi sada do hati siap kami lah selama berbahagia mati lah do itu. Patudu ma bawa nama ngoli tabu do HP asiter tarot jaroh hanai mangoli. Oh. Lo tang tabu di patudu lai hampir urak do hanai mangoli. Jadi songono hata ni upasa menado nami pinauli di mana sopo-sopo di tongah-tongah ni uruk. Bano mangoli HP hamu dong nami naposo. Sehatok mahami mangudu. Oh. Sada setiap bulan berarti 12 mes setahun. Baik memang. Matu. Jadi neng pasahaton nami maka do nami ale mengido tolok kami iliat tok kami sudah kadang-dang nami onate. Oh, alai atau apa mang? Waktu tahun. Jadi amang permusik nami malo. Asa di pasahat kami siluan nami dongan nami na mangolion. Bedawang ma arang-arang dairi. Ai daudu hape, utak tai hati. Jadi mau lihat mari kamu kadongan naposo ate ipatu pahamu oma kabarang pajaya mon ima itu dapola manu horep berbeho piring warung salusin tapak pe ngarong do tempat ni akabumbu ate kuali pe ngarong hola tinggal manggoreng nama ate ai buah neon helaon sugut madaram ibon de kejeru ngabu pakai omo ahon ate kuali naon. Jadi ma pas songo paduk munai nakin so katani nama tua nama dong horbo mai jolo pada ti mai pudi dunga hamar haso hoda kala ko perjolo mangi hum to kamu siap pudi so ni mari dia makana bosate basi tio hasa hatane